Igre po povoljnim cijenama. Instant Gaming do 70% sniženja. Posjetite link u deskripciji. Throw it up. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi klip na kanalu. Danas ću da vam pokažem kako da skinete Camtasia Studio 8 koja je već aktivirana. Da krenemo, idete u vaš pretraživač i idete na link koji će biti u deskripciji. Evo, Camtasia Studio 8 by Petar HD. Idemo, download i početi da se skida. Kao što vidite ovdje je 44,3 MB. Kada vam se skinuo, idemo u snimanja i ekstraktujemo file. Evo, ulazimo u setup. Setup će nam biti na rusku. Idemo dalje. Ja ću staviti engleski. I tačkamo da se raspakiraju. Tačkamo da se raspakuju fajlovi. Idemo. Next. Ovo stavimo gdje želimo da se instalira. Sad ćemo da se instalira. Sada brišete prve fajlove. Idemo u Camtasia Studio da vidimo da li radi. Evo, radi. Kao što vidite, ona je aktivirana. To je bilo to u ovom klipu, ako vam se sviđa ostavite like, vidimo se.